Ningethi nkatho na nchune mutegeri ngucokeria nkatho che mwanya nuntuba kuona kanya kugwatanira na unio kairi kiri weru njuma mbirigire nwithiritwe na kiumia giki thongi betagwa ntinyari kinyo jani jamaja tukwanganiritwe tukubona arua kiri nteto chetu. Nje mwathiro gaiti gwete kioto ke mwana wao ura worairwo maandamano mawa. Gavana wa Meru Mutumanto Ithinke kuga akagwata Ruto mbaru 2027 na tungate ibindi biere. Akariba mara kumenere mubunge waone kura kubathondekera barabara ya Kumego jigweta mara na mitongo. Mukaririgite na kamishna babero ba ABC kunywa mu majo tungata na kwambiriria nguge. Otuko bwana arwa tore koria werigiro bwaku ni boreko kirinkiama enjero ya IBC. Werigiro bwaku ni boreko kirinkiama enjero ya mianka na ithurana niyo IBC. Aranira bauto kurukira ijire ithato ithano mugwanja inyanya 23578 kurukino ithiro gitiga gicokiga gukurukira mutandao jwetu jwa Weru TV arawumbikia gutugwate mwe umwe gukurukira mutandao jwa Facebook na kinya YouTube. Monaniro mathithio tukubona arua ni Purity Richard tukianjiria nteto chietu nja ya moto tigi Fred Macharia ni tigi na kiroge kinene nyuma ya mwana wao kurwa miaka 20 kurathwa na gukwa maandamano neje sabasaba antuku ya Jumatatu njeje baruga mwana wao inyateka ari maandamano akirathwa ende umete lare gwikia customer na gukinya maoa achemanirie na risasi mutwe na gukua na ndeni bakwenda kioto kya mwana wao kioneke bakiuga atigite mwanya jo munene muno kiri uturobwa. Dennis Mugendi na report ije. Ni mwanka thaya unde maisa ko imwathani ukumenya lakini wo ikirewe asikari homborwera mwana utheri endetwe ni onto bwa mbesa wo ikirewe njoni 4 homborwetheria mwana utheri ni onto bwa kwithira njoni 4 mwana wo kwaturo osumba ngare kwa yo campaignaira wo njoni 4 kya okirewe itu wo ikya okirewe osieta munene onjoni 4 homborwera mwana utheri itu ukumi itu wo ikirewe itu okuwa ko ya ingo njoni 4 wanditetheria mwana moyo wo gukomya kwina murungu wa Israeli yewe mwathani orosemania na njoni 4 yewe ito murungu orosemania na asikari ogu orosemania nora wandikite mwana urietore yake asikari atikimenya kumenya rietore mwana ogu ikwethira kwari na muntu walethanetie nawe njirene ciake irari cionthe Rais Ruto kya kirewe utoritirana kapara kenda wona mbesa woikirewe Rais Ruto ikuinerwa inthe yonthe utibati kwethira wina kieba kiana babeto woi Ruto kogorogarukire ukawa matangazo ni baunangwe mauru imbi ukatha kya kirewe ito Ruto kuinerwa inthe yonthe no rumi kya kirewe ito Ruto kwethira wesieta muntu wa murungu ukirira na Biblia utworwerete mwana wa miaka 20 atakinyanilia kioto murungu kya kirewe Ruto utigorona thiri nthigurweje Tore ni athiruga itigi shone kyo bunge kia Igembe South kieba na kiriro kiringina wa Felix Macharia muthaka umwithi wa miaka 20 uria arorerwo ni polisi ntuku ya maandamano ya sabasaba mushine mawa maandamano au kujirwa atari indi noka aumite intereserare wikiagendi na bonda ile ari nayo na musoko nirio athirimire gikunjirene tuko huko are sabasaba itwarokere nguine cietu kawaida ya ora waziri o ngui awire na toroka na tweta nguine kawaida onto na tutare twandamane na muthaka Macharia itwarokere awe nguine tuitia mawa kawaida nae wangu wita lare au mete lare atrima maandamano yanjiririe maandamano atrima yanjiririe ko twika bikibiki akaitha na mutene ya Shell na ure egwitha bikibiki mutene ya Shell irie yire yeto swa barabara ira atumira kenda miosoka na stage yeto ayukiabiria irio arathirwe na itukwenda kioto kiake tuyakariba athiro kionekane at long last toibo Macharia akwa shooted
na shooting gunshot nyuma indi irio tukuri crime iri kumaseri akometete shutwa inyumba una kaiya ama what was he doing itukwenda reality ke thirikari tuturirie twiri crime iri kumaseri akometi akiratho maseri mwana omonyi atiroya ni arari 20 years we arari breadwinner kwao pebele Pole. Endelea. No. bro tukwenda tu ya family justice maseria juu hatujui nini alikuwa amefanya kithiri makosa abwithitie maseria awaiko hata akaenda police station yantukunda airete ombinga atwa no ndona ato police station bro tukwenda justice Inteto ciikirite maithori nja ona kinya itithia bonda na kariba athirugaiti baria bagwite kioto kionekane Twita maandamano na twita maandamano ntu yo sabasaba batwi turandamana ya maingile ngi twandamana no tubonja yetu tukitheta tukiwa tubwithirwe konya ntu kwe sabasaba antu bathuri nyo bauri sabasaba ate meimbi kobo baturite nguina kawaida koguo wetu mwarathi ikuithigira mno ki antu koguo wetu mwarathi ikuithigira mno ki antu betu nontu tuthi kuona thiri tuthi kumama. Kama wakaaji wa Athiru tumehuzunika sana kwa sababu ya kumpoteza mmoja wetu ambaye ameuawa kiunyama bila kufanya makosa yoyote. Sisi vile tungependa kuambia CS wa nini, sisi tungependa kumwambia sisi tulikuwa kasi na tunataka haki ya huyu mtoto ipatikane. Manake huyu mtoto alitoka kujitafutia mkate wa siku na familia ni yeye tu wanga wametegemea. Sasa Mheshimiwa Rais, sisi kama vijana, sisi vile tungependa kusema hao polisi walifanya hii kinyama, wanafaa wachukuliwe hatua, tuone kuna hatua inafanyika na tuone kuna justice inafuatiliwa juu ya hii familia. Woikirewe nawe mungathia pastor hokoroma kuwa mwana kianine ito kari uturika ntono uturika mukaiba mwana ogu kuma atwire mungathia kama ikinthe wete okaringe campaign iro tura kuringa woina no ito kirero kire woni kiaona kieba nkorone mwanka thai maisakwa anto babi banthiretie buru no te nrungami manto yara ya mwana babati kureka kworo mwana ogu utheri seria ya kiyume woikirewe okuote byo ndre nabyo no komya kwina murungu wa Israeli oro mama cia muntu na amukiria. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni Athirugaiti, Gembe South, County ya Meru. Gavana wa Meru Mutuma Ntoithi nkiugite siasa cia kinya cia 2027 akagwata Rais William Ruto mbaru indi nandi nikagita gakwithirwa agitira Ameru ngugi haria aritie kiri mambura ja Meru Dairy na aria kwamukaira nchanjo na mbeu iria Rais ekire wira ni ikaretwa na kwini kwa maguri. Mutuma ugite Rais akonjuriria Ameru wira ne bwayo kiribo akira arimi bakenda kwangaratanwa ni siasa ire igweta na mbere ndi ba Rais Ruto kanya na bakona ngugi yawe. Muthuri Murioki atumenyithia nkuruke. Renda gucokeria mwathani nkatho tarimi beria na kinyata antu bameru non tubwa tuko enene ira tureteri mbego ya kubandithia ng'ombe cietu cieria ire witwa na mugambo wa gichungu 67 ujuna ninga mna Meru Reverend Mutuma Ntoithi nkia kagita kara kwa mukaira mbeu kumakirwangirwa kagiri mbeu iria mutongirio mugongo kagita kara muri muthiru ari kaunti Meru gwetithwo ikendwa na ciringi 1,000 na magana jana untubura narua bumbite kuthabo kiujura. After the president directed us to give sex semen at that price of 1,000, it is the opportunity for the Kenyan farmer to now increase production. I'm so happy that today we are launching the sex semen at 1,000 shillings from Kagrik here in Mount Kenya, Meru County. And it will be replicated across the 47 counties. So kiama kiraka na institution ire bwitha cia mbegu icieria iba utwira bakendelea guturetera mbeu
na arimi bonde baraba bakwenda ng'ombe ciao ciekirwa mbeu president tariki 21 mweri wa June mweri muthiru na arimirwa eyite congress kia thogeto kia arimi beria twarua tubandithia ng'ombe na mbeca ingana 1400 tu mwene mbegu akwija na uturetera mbegu na 1000 na ina atu tutigwa tushauriane na manager na chairman tumenyere ng'ombe uri gakinyirwa nae 1400 tisa sawa na Murungu etethagia turenda exercise yu excellence the governor yambiria na arua ng'ombe za leo ziwekwe leo na no ndibon nandi Governor Meru ethwa kiuga we ona kinya kethwa thi cia sene cia one term kana two term kira kwenda muno ni mwitongire mugongo ethwa kiongero kagita kangi nondu nakone na kujire mawira ne jawe jara muno agwikira arimi ijakutho jakithithika romba nontu munene wetu agutu na kuyuria promises iragwika kiria Meru buri antu ba Meru ndi boromba manto ya siasa kando yote mwaka ywa kura yoni mwaka ywa maendeleo baba inge bariwa one term baba inge bakaua two term tutekere one term kana two term batu maendeleo tukwenda kadani atabokuwa na nontora noe utwa katwa mwa two term kabokuwa atebuarimi kabokuwa ate muntu abore akago itrete ngiri mwanja ne ate okuwa te two term uwa boy yani genda ginya we aibua menyani to tamu yana icio twandikilia tore arimi na itukwira munene wetu ni boya kiri president yone nao tukona barabara arimi bakwa ni nao tukona ruji ni nao tukona mbeca cia kithomo ni nao tugakirwa mathoko ni nao tugasupporterwa mantu ya urimi na sisi kama wakulima tumefurahi. This is one of the big dreams come true, si ndio? Na unajua huko nje tunasikia mambo mingi, serikali ifanyi kazi sijui nini, lakini nyinyi mnaweza sema namna gani inafanya ifanyi? Serikali inafanya. Amna bubu na ugetina ina mukiritenja cha ng'ombe kuma kethirikari nene ngiri 15 na bakeva bakongera ngiri 8 cia county nikena ng'ombe cionthe tieria na machia nyama chitho chikimto cindano iji biomia bithiri biere nindererwa ng'ombe cietu ciena mirimo ya foot and mouth disease nderwa ciena lumpy skin disease ndaringira ministry ya livestock gukirukira PS wa livestock mheshimiwa Mweke technical officers bawe ni bejire na bareta vaccines cia ng'ombe cietu both cieria na kinya cia nyama na exercise ya vaccination ni endelete na umatorene kwa wito kuria arimi betu ni bethire bari supportive ni ba collaborate na mandaktari betu ni kenda ng'ombe cietu ie wanchanchamo iratwanenkerwo ni national government almost 15,000 na isiendelete kumuntwa na turi county ni turongelere cietu ngiri 8 chanchamo so ng'ombe cietu te ng'ombe yeria kana nyama ibatire gukua akiga we atithagitikiria winyangi butabo kionekana akiorotera mantu ja maandamano arakithikeria kiarigiriro gitire nyangwa kuithia otheria ria ruto ria ni ria riaku kana kwe ng'ombe ruto kama wa Meru ende tukeo kuchanganywa ni amba tukea kuchanganywa ni akora tukea kuchanganywa ni antu bakwenda kuthukia economy ya Meru bagitwira bakuthukia kenda ruto aibuororo na factory yeto akaria ngwe kwani ukaria antu ba Meru no karia into bia Meru ne mwe ngwe kwa nonto mutambo yoyo ria ne ywa Ameru bonthe yo tugatureria riri ya tuturotonga bwetu na inyamo Meru araibua etureria eria tere kutharima na nde babe yete gutura ni ambaba utete anto babea Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirwa Kangangi.
Nyuma ya koti kueja na mwerekere iguru na kwamurithia Rais William Ruto guchambithia ngatheti na kamishna banki ya mai ya mianka na ithurano na aria aragitire gutuku na nda kamishna baba ibarikitie kunywa muma na arua mbere ya njanji munene Martha Koome akiaria Koome na aberite akenya bari na wirigiro bunene muno na batigire bagucoke witikio buria akenya bari nabu na nkiama ya IEBC. Kia mothia nyuma ya Rais Ruto kwethirwa akiathikirora koti erenda akiama babero bakamite ya kuringithia kura na mianka ya ithurano ya Kenya IEBC ibanyithirwo muma so kwambire gwita ngugi batongeretwe ni mukarigitio umwe Bwana Erastus Idunge Kuthon ibanyithirwo muma ya kwambire gwita ngugi mukambithani Martha Koome kironi bia koti nene Supreme Court aja Nairobi. I Erastus Idunge Ethekon Mukarigitio zo mwero na Ndunge Kuthon orojo kitia kanya kagotongere nymenke makwethuri kara kwa ngurukia miaka 2.5 itena akiama na rekithirie nthiguru ya Kenya otongere bobo kethro bwina mwanzo munene mono na kethro ika Kenya bonthe werune. Today marks the beginning of our service to the people of Kenya. We must approach this sacred duty therefore with the urgency and integrity and absolute commitment guided by our constitution and the laws of the Republic, but more importantly, guided by the expectations of every Kenyan. You are taking office at a time when our nation is undergoing a period of great reckoning, a moment when Kenyans, especially our young people, are expressing discontent, are expressing frustrations with public institutions. Ugwitaniria ngugi na nyomba cia ndeto kenda kuritana Kenya mantu joringi kura ni ntaire mwe Bwana Idunge Kuthona nkiamewe bakwendo tumira. As a commission, as we settle down to our work, we are bound to face a lot of challenges in misinformation, disinformation and fake news. But we also have an opportunity to work with those news outlets to ensure that we educate, we inform, and we focus on factual truth so that then we build trust, because it's through that information that we build trust in the credibility of our institutions. Akiama baba nande batonyete obisine kagitene kara gutikire miaka 2 nthigurita kirithurano binene ndewenge naku kone ithurano binene byo bunge mogwanje batira kuthura bithuranirwa kimoge seneta na kathumba BMCAs na nonto bagitumikio nande wirigiro metho na mato ya Kenya ikirebo kono kana baketha bagitethithia ngoge na mbere kumira ja gwitana mbere. You are now the custodians of a process that has in the past defined the trajectory of our nation, for better or worse. And therefore I wish to assure Kenyans that their voices will not only be heard, but they will also count during this the coming elections. Bobe bwa kenda bwa 10 hamwe mokarigite Idunge Kuthon akiama bangi barabanyithirwo mumantu kwenarwa ijaorora limonene obema bya gisiasa ja nthiguru na Kenya bianderitu Bwana Moses Alutalala, Karen Sorubuita, Hassan Nur, Francis Odhiambo na Fatima Arfat. Nke reporter Ntosheru TV kumaja kengina ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Ankorikania kiuregetu tukubana arua aria tugukuria wirigiro bwaku ni buri kukirinkia ma enjero ya mianka na ithurano nio IEBC. Wirigiro bwaku ni buri kukirinkia ma enjero ya mianka na ithurano nio IEBC. Tanambere kwa rena bauto kurukira 23578 ijiri ithatu ithano mugwanja inyanya kurukina uthiro gitiga gicokio giaku kurukira mutandao ja Facebook kana kinya YouTube ngeta nambere kuthoma machokio jaku o uria tugwita nambere tuta nambere ginteto inge nande etithia babiki biki intere chia maili 3 egembe baithukirite mutongero wa PNU Peter Munya kumania na miario yawe ya kuga ngari cha Kuria Mwanki cha county ethirwa ichi akinyire kurio hiringioria Mwanki na kuonokia supermarket ya Magonas bakiaria berite Munya nikigua kumania na guteria ndiunga yawe na Matiang'i Meru bakimwira abethira na natige miario kunjira. Marion Karugi atumenyithia.
Miario ya mutongeri wa kiama kia PNU na ura wari gavana wa Meru Peter Gatira Omunya ya kuuria ciuria iguru ria ngari ya kuoria mwaki ya kaunti ya Meru kwithirwa itombire kuonokia biashara iria ciaire kaunti-ini iyi ntuko ya maandamano ya Sabasaba. Miario iyi ni kirinitithia babodaboda bamairi 3 na kuwa ni miario yomba kuunjira ntu mutongori omwe Meru witwa Peter Munya ndimwire ti Meru kaunti ya keri na maandamano na rero kweria kuwa kwa bati kwithirwa kwina ngari zimamoto au ere kaunti ke ya kuoria monki yo aidha cia magunasi ngavana mutuma tare awe magunasi ekaethwa lakini weno ore awe ekaethwa muntu no witaji ngari ithiro ereo kenda yoria muntu miaririe kuwe kana ya uwe muchochezi buroraririe tipo mutongoria racio untu kwa ara nice moya kwa mkombozi ikwa ethirwe I mean kwa yirwe andu ibaporere kuo inde ibiru ginya kwa supermarket cia ethirwe Nairobi na ituona abo kuingi muno ginya kwa ngari ethirwe Machakos koguo ndi failure cia gavana cia reo ni untu taweta ego kaweta ya Meru ake koguo wetha igatukwira ono twathire na tukumenya ituici uchochezi bwaku na ituici kiburi yaku koguo ende tulia kidogo one gavana mutuma kiatha Munya turenda mwira wantu ba Meru ibonere utiko bwibyo ontu barere okuringira kura bekiragira itu itarira na tukwira ti magunasi yake yeyirwe kinyabe isawe mtu eto njiane yirwe na tutono imiariria ando kwenda kuwate oroni mentiage owe anje nukara yeko kumenya mantu yaku anga netherwe owe tawire polisi no me information yuete there antu bako kuwato amba anje ya muntu eto njia ni muntu andikite antu baba inge ba Meru ba Meru ba imenti north ba imenti central ba gembe Meru yonde ne andikite antu bau lakini tukuona nyatika kuumiariria katuwe batwe tutina imani na muntu karaeka kwendo chochea akwithira ukendo tete thirikari na information kwa bati kuwa na no kuwa tip antu bawatwa lakini batu tukuona antu iba bati over eana baraba usikire na mantu yau katuwe thirikari kanya na tukwethira tuwe support mantu ya wamba na nyuma ya Munya wika werune ati liunga yawe kaunti ya Meru Dr. Fred Matiang ni rikitotera akariba ni bawite Munya ni karo yurirwe ni uthulio ende owe kwa mbere kinyawe mugwa tugonu okiwanga no ronere anga kwombo karwo no ruoge arande ciaku no reibiru ogora ria kwiya imbiogera ende tuwe atire gavana mutuma mwe ni time ora twakwere time ciaku uratha miaka 5 uratwatha bubuwe angavana mutuma time no athe wonora kwa baba ni bawite boba titikiri otumiro buthuku ni ya siasa kubwithia maandamano ya wenyangia bakiuria njenzi bangi baraba witonyanithia na maandamano ya wenyangia ni bareke kwenyangi into birabi utethia bangi na kubonera mwate yo antuko na kinyabwa itaraba kuandamana bakethera bakithuka into bietu menya biuma kuthokia no into bietu bakuthokia wawana ba kinyabwa murungu na bekire nkoro ya kuborera ndrene yo que ya atu que la mota drink ana bigibigi na ganda ta go de nimbasi anto auto ya boreana na anto beto jenzi baado to ka kuendelea na njira yetu tukathuke Kenya hii na tutena Kenya ingi na tukathuke Meru na tutena Meru ingi katu anto ba investors baba kwenda kuya kulitangwe Meru beye barete utonga Meru kenda inya Meru etwekura lakini twanjire kuithinto kana kwenja njira utiro ruto supermarket utiro ruto lamine nkiripotera weru Juma kumembe bitawa Marion Karugi wa Kenywa Bwaga Marion Karugi bwaga kirwa mutegero ru TV atutegentumiri cia kwijiri ithatu tukubana arua tukurite wirigiro bwaku ni buriko kirenkia maenjero ya mianka na ithurano IBC rikana gwetana mbere kora na bautu kurukira 23578 ijiri ithatu ithano mugwanje nyanya kurikania namba ya SMS tina mari kinyajari ku kaigwo gwankuruki no ithurwo gitiga gichokio gyaku kurukira mutandao wetu wa Facebook na kinya YouTube. Wakenya wana imani na IBC, hata hivyo uchaguzi wa 2027 utakuwa tofauti na chaguzi zingine juu wa Kenya ndio wataamua. Richard Kumakobia
Richard Kobia kuma Kiambanjoa ibwega sana. Isaya Nkobito wa kuma Kiotene aruga maoni yangu ni kwa makamishna wapya wa ABC watafanya kazi kulingana na ile nguvu wamepewa na katiba ya nchi. Waanze kwa kuziba nafasi zile ziko wazi katika maeneo bunge ama hata ward. Sibwega sana hitanambere kwa rene bautu ingetanambere kuthoma ntumiri chiako uratugwitanambere ukebebe mutambo kurikania twachokera bimyebikai itwethirito tugikureta report ya Karibaki kegetama baravombera kuthaba kithukira kambia bodi na kumithia bakiuga muthuganiru wa uragani nethiritwa agichitha kuna nande ni bakwenda kambi ya borithi ithirwa ikiagirithwa bubweru niyo report nkethwa ngikuretera nyuma kagitagate kuraja ugachinche mutambo. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jechio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no uchinchine na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no yona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Chukuru ikomenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ekomakiraritwa. Ukienda kuringa ndari. Tukogwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire gatigati ka aritwa na atori, aritwa na aritani na bogetumi buru ndagitari. Kewi kio getumi tuaero ke wagia college re anjega buru getarone ke Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibuetete na mbere kiri campus ya Thika na Nakuru. Nonto bwanteto nkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nukwenda chai irina monya, chai irina muchamo, na chai igakuthongomeria ntuko, igeria majani ja Tip Top uchionere mwanya. Majani ja Tip Top zathondekwa na utaramu bunene na nkurukija umaga miundene yetu oaja Kenya. Twithagiro turi na mithemba mwanya mwanya ta black tea na kinya tangawizi. Tugere na arua
ucionere mwanya. Majani ja TipTop no jonekere nduka cionthe ira ciri akuhi nagwe. Kumenya mantu nkuruki turingire thimu kiri 0702 494 633 kana email yetu tayo tiptoptea86@gmail.com. TipTop Tea, powering your day. TipTop Tea, kwa chai bora na ya utamu. TipTop Tea, majani yetu. Oh, TipTop Tea, majani tamu sana. Hadi huku kwa mama Makothee, hadi huku. Si niliwaambia? Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usiitishe unga, itisha Kavagara. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projekta na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatishia nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Greening Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment.
Go TV. Love it. Bagagweta na mbere kurumira nteto cietu torangu guteneretia ukabere nyuma ya gituo kia borithi kia KK tama kwithwa ni muingi jura joari na muthuro nyuma ya muthuganirwa umwe wa uragani gukinyithwa gituone kiu na ndi akariba kwenda wakirwa gituo kiu kairi akariba bariuga ni bakwirira na barirara na ugwabo mwingi ni kuongereka kwa wagage bakiuga gituo kiu ni kira baratethagia bunene na ndi ni bakwenda mujumbe wa Julius Taitumu ko bakira gituo kiu mpwe urakumbikika Nicolas Chabare atumenyithie nkuruke Natama Intugo kathomba akoma akambe ya polisi ya KK tama ekobethwa ane mwingi kumaniana ekarika aria akutwikikana ate kwena muntu aingiritwe eku nyuma yake gutemanga muthaka onge ntere echa mwiriene hindi akariba ntere ino bo bariuga no akabakiriritwe inthiguru batikomenya na atakuthiete nontu kinya batona kinya muchemanio agwa ukaria gwa kuthina mbere kumenya abura kambi no yomba gucoka ngirwa kuma kambi yetu iri kwithwa askari baitire na kuma bari kwita security monka thai kenigeta motire na bira bituria aritie muno ote munene kinyomo tuibweyete kinya kutwira no atia mbira wananchi beto kunyenyekevu bukayuga cia seria bomekera njarene nonto yontoria kambi yetu arigiri na guyara kambira ne oleletia ndo baingi na ria kuya no kumeakora no beya baka attracted baka bakanyonga ndo beto nonto thai kweno bua itarite kuraya kwembuire uyau gutweka kwe mukoro moreretio teka muntu lakini nonto yataumbikanire wananchi baitoriri kwa wingi na batethia muntura kinya muntu agona manto amai na ngaitie lare na kinya witie lare mekwene inya ne witie nonto kinya ngarame efikibiki yongo tiejo na manto amaingire guthea kiendelea ate guthea yita nankanya boendekira bakoromba ni utongoria abo abukaria wa mwana mubunge wa Gembe North Julius Taitumu ebumiria bakire kambe iyenge nonto mwanka athaino ukaria no akabuthire tenambe na kwangaratana antere ino tokoro kambe inge nonto kutha kwena thina kuripoti kutha kwena thina muno ere to kambe mbaye iya tuto kwena mbauri inge tue kuma kambe gwethwa kukiri goki utekunya kuripoti no kunya muntu akathango ngi thina nonto kwa ripoti naende nera turi nene pio security mbere otire thai muntu kinya bakaokithania nonge na manto ya mathuku utiomba kuminjere kumba kwita kwitu kuromba ibaturikane na muno musemanio kinya tuteibwe kinya sibweyete kinya kuturia no atia tuteibwe yani bwe kwotebyo toibwa tutithinene thai kinya twagethwo tuko nimboro no torwerwa na kabato na chakiro towera yetu ende ko ngota motinua wetu tinjai ya toleli kambe ya to nindu totiane ru kume ko ya te yo tolelia rai to tomba kinya dana to tomba to go kabato na atikare beto to ba toria nabo kuma kiene tam mwanka lare kilomita 3 ende ko to manto mbo ya tokea o kiene tam ya wamba tutimenya tutisaindika limo tukuromba ne tokeni tokerwe kabe na sika bakwana tiasa kaibeli kuma KK tama Gembe North Petan Class Chabare Akari bamarai baumirite mujumbe wa Shadrack Mwiti ni kireba kuganoririte nibo na area baibangite bonga na kwambirio thondekibwa miguru ya gukurukiria ruji mbere ya mbura yura na njira iria ibagwatithanagia na mworoga igoji mitungo bakiuga njireu ete kuonekane kuthuka. Akari baba baugite mujumbe Mwiti na chebanite na barabara yu na imenyairwa ni skuru iria kwe baugite bajukitie twari mbere kwambiriria kura bakiuga mbura kaura kuthuka buru na ugendi bukangaratana nkuruke. Baba ni bamwe bakariba kumanturene ya marawandini ya bogeta istige shigombunge ke Southimenti bale abashumirithie kuthondeka icunje bimwe bya barabara ira yumite KK igoji gukurukira moroga gwita mitungu bakiuga antu aja bakuthithia miguru ya gukurukia ruji rwa muguo kwithagirwa kuri ugwatika gitene kambura na nikyo bashumirithie kwithondekera thaiji ni untu ni butatirwo ni atongi
kũrengeria bao na nĩkĩo bacumĩrĩtie kũthithia Kagite na kambere ya mbura yura bakiuga mũjumbe wao Daktari Shadrack Mwiti nĩ abatejanĩrie nĩ kĩrĩa bakuga njĩra ĩjĩ nĩ cukuru na kambuni ĩrĩa ntũre yao cithagira cikĩbatetheria kũthondeka bakiuga Kagite nĩ kara bathuraga mũbunge Mwiti nĩ bari na wĩrĩgĩro bunene bwegemera ndia Mwiti na mbere indi gũtĩkĩo bonaga arĩ gũtonya wathanine barabara eje mbere maintenagwa ni antu bongwa na eni brand basket ya bogeta yonde kauria Shadrack Mwiti atire katubangirite abatu tubamara kana gatutaringa kura jabange na nchokire kiuria kiwari wewe ngwa ejaga twira we ena mbesa ki twe muthure muntu na network within 100 days mieri 3 tukambiria kuona maendeleo kuja kiura kura lakini ndendo bora muntu wa kutomuthura kinya guku atakinya baba yuba tutethagia na bathithagia tukena ngari ciao yumba kwitho ya ngambasi ya cukuru yumagara na kinya ngari ya company ira yeroje yumba kwitho ikiumagara chanira kana bwawe gutikia tuthithiria njirene eji ira atwirite agatuthithiria kingi karikanwa njira eji ya KK moroga gwita mitungu ni yarugorirwo ni Rais William Ruto mwambiro jo mwaka muthiru kende kethire gikirwo rami indi akariba bariuga kumegoji ekirami kilomita 3 ake bakiurania kilomita wingi gutigara 15 kende kagwatithania kumegoji gwita mitungu chigekirwo ari mbeta kwa roketi 25 million ake mbese inkai mono ile itumba gwekira kinya nusu kilomita lami no tuijora barabara ikero lami na mbese ingana kimyange 3 kilomita gekiro kilomita 3 kilomita 18 ile gekiro amyange ngana kingia karibane bashumeretie kwera mubunge Mwiti kwithira keririkana mawira na jara bekerekere siasa cha mwaka jwa 2020 na bakemwera ukeja kwithira teingia mawira ne jau kirekethwano kya mwaka jwa 2027 bakethira bakemwerukira kwenda kwira tiri mheshimiwa tuli antu bamara tutikwenda mbesha yaku kira tukwenda maendeleo tunenkere maendeleo tuli antu ba South Media tuli antu bamara kedwa utenda service yako twa 27 batu da tuli bamara tuli wano mwaka kugiogaruruku muthiene ni akaribara bakwa ni untu mujumbe wao hari thirikari na gutemera ndia witi na mbere bakugunika nayo na ndi bariuga kaba kinya bakethira bagita kirute ruregani na thirikari kedwa tukuona ri tukaba tuli opposition ine antu tutura thirikari lakini uti maendeleo turona mwanka thaizi kwe maendeleo bonete antu beto kwejo bonete batu mwanka thaizi uti maendeleo tuonete tutije kethira itwathuranire kana kethira tutathuranire keripotera tito cia Weru Juma riakwa rietwa ni Mutungi Kare akariba gakauni wodi-inĩ Gatunga Tharaka Nithi nĩ bakwenda thirikari kaunti ĩyo kubakĩra dispensary ĩrĩa ĩtuĩre ĩtĩrĩkĩte kwa Kagita Nandi kĩenda bomba kuona ũtungata bwa ũgima akwe bakĩaria baugĩte mawĩra nĩ njĩra atũngire bao babayete jatikinya naira bakiuga betaga kũraja gũtũ ũtungata bwa ũgima dispensary rayombire kwenjerwa jiga mwankani wa 2015 thirikari ya mbere ya kaunti ya Tharaka Nithi Kagita kuu gavana ari Mheshimiwa Samuel Bairagwa sibitari ra moroto munene wari kuguna kariba kauni wa dini ya Gatunga na mautungata mamirikito ya ndagwa na nkuruki kubanyithiria ngendo indaya mthi mwaka uyu kithiria mianga ngwate kumire gatura riri kurunguria kurarwa indere na mikondo gute kirigitanaga utugu sibitari no yakirwe 2015 na itunyamarite muno nakiragwo 2015 na etio yoraga na etio randa na etio murango etieneretia ige kurungu mbori irara kuna ngoko na ntabya kithaka Faith Kariongi kuma kaoni sibitari no yakirwe Kagita kara ya kuma 2015 mbugio ndeja wakana kwa kambere ndaumira ndathi marimanti ndakarombu kiumia kimwe ndarutwa ndathi chari ntakomenya kinya kurandi ukaya kwita katwa utete sibitari no ntikithi na ukuraya na raini takandekira chari no ndi mwana munini no ndio mbagothi na ukuraya umbeja gutire umonde mandere manya mujiothe na manto no bagaya ukoma na bakurukite na njaba kathukira
baba tukiro bakathungira u andu bangomi bonie kinya wa ukara Jau kwa Kariaba ndi bagitura kuthugura motungata mogima bwa mwire gwa nkuthe na kamuthanga wewe tikathanga chini no angamarimati na kukaingi baire go bakagure ndago ino ndukani oni cibitari no yetoni akiro kagita karaya muno ende tienda gwatona gai mbumo kankathigwo kathanga chini cibitari ndiete kwagonda gwateke ngo kaje nchianda akorire leino ndetwa chocho ndekamata mwana nkamwira wo materi athi marimanti akero atie mbaro na nakinyithetie endo kakwa tuna cibitari na gwetu wegwa tugitungata gwa bwega twakara bwega tanto no cinge cionthe tuthiaga manyanga kana tugaika kanyambo kithitie ndagwa gicoka manyanga kero tie cio wathi kathanga cheni ukaya maguru tugo tikona inyangara me kuthina no tukuntukura yakwa maika makurungu matheri agaba kiria Governor Onesmus Muthomo Njuki gutigira na kuwe kiriro kiao na nkuru kwikubathiriria kinyamara giki bai anene betu na tabwathie nthaka ciakwa bai kuthi tucokagia bugatona bai atutiona kinya kireneki toruma tukathigwo marimanti no tukuthi kuenga turingwa ntiene ntaitagwa ng'ichikani ntije bai botituruthia no cibitari no tutuocheragiraga bai ana njokitwe na mana turirikane kinya gwa turi antu bana akithakani na tie gututeyanie na ya tuyurie cibitari no nwakithi otheri no etie gintu neta kwa na etie milango na kwamokanga ni kwamokanga mtu ali anajiga karinga ko maika makama tu kinya mama tigitwo tie maiga mario thoro cimitare mbere arikiria kinga tumenya kumuthura bwega tukenete tu na mutungata mega kumaga kauni wa dini ya Gatunga nkiripotera Wero TV Bito Paul Gwakabithe Utuko bana no tukurite wirigiro bwaku ni buriko kirinkia ma ya enjero ya miaka na ithurano ya IBC 23578 ijire ithatu ithano mugwanje nyanya niyo namba yetu ya SMS anthoment meri inkai IBC is not the problem, the only problem ni mshindi na mshindwa, and that is the only problem we have in our loving Kenya. Ni atikumbira itora enda arimbira umeta municipality. Wero TV vipi, mimi nina imani ya kwamba IBC kulingana na vile uchaguzi unaingiliwa, wale wanashikilia serikali hawatakuwa wa haki. Kiremi Beckham kumantere chaiko kwa kumbera wenye wamechaguliwa, tunajua wamechaguliwa na Ruto kwa sababu ya uchaguzi ujao. Murama kumantere cha sokomoko nkethro ankithoma tumirire antathoma kirintito chetu Wero Njuma tha ithatu ngucokeria nkatho cha mwanya ni kuona kanya kugwatanira na unikiri Wero Njuma tha imwe na kinya kwithirwo kijukia kanya gaku ugutumira macokio jaku no tutanambira kwaranira gukurukira mutandao wa Facebook na kinya YouTube ni kiri @Wero TV onde tagwantinyari kinywa Purity Richard no karimona niri wa mathivio kagitene gakanimo kwemo mwanka studio chetu cha Wero FM kiri mubango jua regemeni extra ukorirwo kugwatana bauti nimekagita gakai kiri mubango jwa Njuma sako Eje ni Wero TV.